Yun. Kami sa makaas nyo. Ugly barista. Pahit sa kayo rin yun? Dagagin chicks. Awan nyo, dagagin chicks nyo. Pas kilid nyo. Yan, nasa tanan mong gusto. Pizza. Tambay-tambay. Free pagid wifi nyo. Or below 180. Palit ka o. Saan na pag-pronounce Frappis? Fraps. Below 180 nyo. Free naka wifi nyo. Makaas Katmon. Unahan sa Katmondaan. Nga, dili pa kaabot sa duko-duko. Kakita kag ugly barista. Yellow na ilang kwan nyo. Lang building. Pahit nyo. Stop by mo dali ba? Ikaw man. Pwede naman malawas ito aso mo pa doon. Lawas mo dagat. Balumos brito. Okay lang. Bye nyo. Okay, bayo. Pilindi na lang na. Talaga yung concert, 27 or... Ay, ano ba? 26. 26. Ano lang yun? Sige, ka na mo siya.